أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketleri, kardeşlerimize da kılgan ibadetlerini, dualarımızı Allah Teala kabul kılsın. Böyle kılgan bilmeyen kılgan günahlarımızı geçire koysun. Muhterem Müslüman kardeşler, Etken harbi hamd senelerimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya girişip, etken harbi salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine girişirge nasip olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنس والجان وأنطق لسان الإنسان بأنواع الفصاحة والبيان ونور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعظ آيات القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem Müslüman kardeşler, şimdi harba çağında da şu başlanıp gitken bizden bu 2 günü Müslüman kalenderi boyunca, Hicri kalenderi boyunca yanma yılları bilen kutla bitesin. Muharrem ayları, yanma Hicri yıllarımız, 1439 yıl mübarek olsun muhterem kardeşler. Allah Teala şu yıllarımızı hayırlı yıllardan kılsın. Elbette o yıllara qaraganda da bereketlerek, hayırlarek, hem en mühimi ahiret bizge faydalarak bola kursun. Muhterem kardeşler, Allah Teala nendidir ağırlıklar ezerlep koygan dostlar şu ağırlıklarımızı çingil etsin. Hem eğer de indi nasip olsa şulay bir kilmiş akalıları hayırlı ama bunun için bizge ders ettikleşer gerek. Şulay muhterem kardeşler, eğer de kuvvanı şaplıklarımız alda var iken Allah indi kübrek olsun, hem Allah Teala'ya Allah'ın şükür kılıp kabul iter ve karşı alırga nasip olsun. Şulay muhterem kardeşler, indi şu Müslümanlar için, Müslüman ümmeti için bu yıllarımız her yaklı faydalığına ola kursun. Muhterem kardeşler, içinden de bizim Müslüman kalenderi boyunca 1439 yıl kildi. Ümidikil aytip kelem, şolay bizimizin Müslüman kalenderi boyunca neçençi yıl indi ayda yaşaganımızı bizge unutmasqa kerak, hem bilip durarga kerak. Çünkü bizning biz yaşagan miladi kalendar bu indi bilganimizce kişiler tarafından koyulgan kalendar. Yani ana kimdir oturgan, uylagan, yazgan, sızgan şolay. Ama Hicri kalendarımız bu Allah Teala tarafından belgilengen bizim için bu kalendar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet Allah Teala'nın ayları 12 değil. Şunun birisi bilgilenir. Zikâfta Zilhicce hem Muharrem ayı hem Recep ayı. Recep ayı Cuma'dil Ahir bilen Şaban ayı arasındadır, ortasındadır. Mana şulay muhterem kardeşler, indi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'nin üzerinde şulay bir hadislerde indi biz görgenimizce bizge ayının 12 ikeni gösterdi. Şulay yok, şu aylar arasında tıyılgan aylar var ikeni gösterdi. Bu aylarının isimlerini aytıp biter bizge. Hem indi bizim şunun içinde başka nedir aylarını bilip bu aylardan bilmemiz bu biraz uyat Müslümanlar için. Bu biraz bizim için uyat oluyor. Şimdi muhterem kardeşler, şulay yok. Biz Muharrem ayları turunda, Muharrem ayında bizden dağın bir Resul vakıgamız var. Aşura günü şulaydı. Onun turunda da biz hele tilaşıp giteriz. Ayda tilaşıp gitersek bugün kilgen sözüm idi. Ol da olsa şu dünyamızga
Dünyabız bilen beyli bulgaç elbette vakıtka hem de ki dünyanın kıymetine karada bizning münasebetlerimiz. Çünkü her bir yana yıl kilgeçtinde kişiler bitindi bizlerine göre tırmışların yaxşıya özgörtesiler ikili. Şuna göre tege dekabrda bolatırgan miladi yana yılını da kişiler indi beyliler indirip mamşizalar bile. Şulay. Bana tilekleri kabul ite anda 12. tapır soqqanda birer kişini öpmesen anda. Mesela şulay şulay. Bu elbette öyle şulay birge gerek. Eğer tileyen kabul olsun desen, demek tilekni yazasın da jandırıp şampanskiye salıp içerge gerek şulay bitindi. Özünün şulay utanın tege garip adetleri var idi şunda. Yuvaları var özünün şulay. Hem indi o yıldan yıl o yuvalarını kubura gidip kurseteler, telsin için şulay özüne göre anda bir kult barlıkka keldi indi. Hatta mine hazır Germanya'da vara Oktoberfest şulay bitindi. Oktoberfest diye atala pivno festival. Pivo çadırgan festival. Mine bu festivalden zamanında kişiler uylap tapkan. Hem şu festival özüne göre kadar bir biznesga eylendi. Festival üte turgan şehir şu vakit içinde, bir-iki vakit içinde 1 milyar dolar akça işlep aladi. Anda kelgen kişiler bilen, şulay şundağı satılgan pivolar bilen, hem başkası bilen. Endi muhtaram kardeşler, men buni tag'in narsa için aytam. Şulay bit kişiler özleri uylap tapkan beyramni şu derecede ko'tarib, beyram etib, bu yangalıklar derecesine eylenip, şulay bit endi ko'p miqdorda akça erengeler. Ama Allah'ı Teala bizge bergen beyramlar. Yana yılda kindireken Müslüman beyrami tugul. Elbette oldu ki Müslüman beyrami tugul, lakin onu ihtibarsız kaldırıga da gerek tugul şulay biteyim. Eğer de Allah Teala aylarının sanın 12 deb etken iken, demek biz aylarını sanab baramiz iken, bu aylardan kaçan bitkenin, kaçan başlanganın şulay olganda bilip turup maşallah bitmez idi. Mana bu beyramlar şulay ihtibarsız nechikdir bizning qolib ketadi. Endi so'zni chetga qo'yib Oktoberfest vaqtida ofitsiantkalar qo'llaridan necha kilogram pivo ko'tarib chiqqanini bilasizmi? Qo'llarini ko'targan savut sava bilan, yo'q bir yo'li. Qo'llarini ko'targan pivo savut sava bilan 48 kilogram. Mana barang oldirib keraklar shular. Bir qapchoq barangini ras ko'tarib oldilar, mashinaga ras. Bizning bunda tatar xotinlari chepuxalar yana. Barangini bizga tashdilar. Mana qayana bor kerak xotinlar. 50 kilo kapçakla rahatlarını ko'tarib berdi. Endi muhtaram kardeşler, mana şulay biz şu beyramlardan şulay bitirdik. Alar şu beyramlar turunda indidir ko'proq katta mag'lubiyat da bilamiz. Bizning yangi yo'llarimizga qaraganda. Lakin biz musulmon kishisi uchun bu yangi yıl yoki bo'lmasa yangi yilning boshi şulay bu o'ylanu vaqtida. Hech narsa. Biz xiyallanıp artık xiyalga verilmiyoruz. Var, aytdilar bir tane, mana Hazret bu. Var plan, var xiyal şulay bitindi. Anın ayırması nersedir? Plan bilen xiyal. Men sen alga sen plan qarasın şulay bitindi. Mana bunu işleyim. Plan bu muhterem kardeşler işlenecek işlerini farazlap belgilep koyuyor. Xiyal şu işlerinin işlengen deb o'ylaw. Bu xiyal bu. Xiyal şu işlerinin indi işlengen deb o'ylaw. Xiyal. Çünkü sen ko'zingni yumasan da, men mashiyada yuring, Bentley'da, tuda-shuda, ilangan, tegese bo'lsa, yurtni salib bitirgan, mana bu xiyal bo'ladi. Bu planlashtirgan ishlaringni sen indi ishlangan deb o'ylaw. Biz qachonda shulay bir xiyalga berilib, plan bitilmeyecek qoladi. O'zine ko'ra shulay bitindi o yil, yil indir bir planlar belgilewdi. Ham albatta endi o'tgan yıldan Azrak kana şamalarga nerse eriştim şu yıldan, nerse aldım men şu yıldan. Ama muhterem kardeşler, biz plan qurgan vaqtda Müslümanlar bizning için dünyaviy maqsad, ul maqsad tugul. Dünya bizning için ul usul, instrument. Ul bizning için maqsad tugul. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi Bismillahirrahmanirrahim. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Bu dünyada Allah Teala ayta, şu dünyada
ул уен гына һәм рәхәтсезләү генә. Бу дөнья. Шуңа күрә дә безнең планнар кырган вакытта ул уен һәм рәхәт эзләү булырга тиеш түгел, шулай. Уен һәм рәхәт эзләү түгел. Безнең планнар булырга тиеш ахирәтебезгә, яки мөселманнарга, кешеләргә ниндидер бер файда китерә торган план. Шулай ук бу дөнья ул бизәк кенә ди. Һәм кешеләр хәзер дөньяларын бизәүдә бик артык кыланалар. Бик артык кыланалар. Әгәр дә мәсәлән барып карасаң, менә элеккеге бер әле шул 50-60 елларга кадәр төзелгән йортларга, авыл йортларына, шулай. Анда бер нәрсә юк. Нидә бер нәрсә юк. Хәзерге кешенең йортына килеп керсәң, анда тыгылган акча. Ремонтка, шулай әйбергә, байлыкка, анда тыгылган акча әйтеп бетерегез. Бу бизәк кенә. Бу бизәккә омтылсаң, гомер буе шуның өчен эшләргә генә кирәк. Гомер буе шуның өчен эшләргә кирәк. Безнең татарларда бар ул, менә шундый бизәк ярату. Теге мотор булсын, бизәк булсын шулай бит. Бурычка кирип булса да инде, машинаны яңарту, йортларны яңарту һәм башкасы, торган әйберне сүтеп яңадан төзү. Бездә бар ул. Әмма ул бизәк. Шушы бизәккә, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп көч китә. Бик күп хәл китә. Кай вакытта әйтәләр, төнге намазга тора алмыйм диләр. Тора алмыйсың, чөнки сиңа көне буе эшләргә кирәк дөньяны бизәр өчен. Көне буе. Яшел батырын түгел бит. Менә хәзерге вакытта күп кеше ашар өчен эшләми. Кеше ач түгел хәзер. Кеше элек ашар өчен эшләгән кеше. Тапкан ул үзенә ризык көнлек. Тынычланган ул шулай. Хәзер алай түгел. Хәзер көнлек кирәк, айлык кирәк, юллык кирәк табырга. Гомерлек кирәк, шуннан соң кирәк балаларыңны тәэмин итәргә һәм оныкларыңны тәэмин итеп калдырырга кирәк. Бу бик күп көч, энергия таләп итә, бу бизәкләр мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, ул бизәк кенә ди, сез калдырып китә торган. Ва тафахурун бәйнәкум. Үз ара мактану гына ул гомер. Тормышны яшәгәндә, киләчәккә план кырганда, шушы синең тормышың үз ара мактану булырга тиеш түгел. Мактану өчен түгел. Үзеңне күрсәтим әле ди. Ах итсен әле күрше, ах итсен әле фәлән туганым, масадан узып китим әле дип түгел. Бу да бар бездә, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай без дөресен әйткәндә шуның белән яшибез дә. Шушы уздырам. Кешеләр булмаган миндә булсын. Аллаһ Тәгалә кешенең бөтен табигатын белә. Ва такафурун фил амвали вал аулад. Дөнья ул ди, мал арттыру һәм балалар арттыру. Менә әгәр дә кешенең еллык планын карасаң, аның планнары менә шушыннан тора. Гомерлек план хәтта кешенең шушыннан тора. Шулай әгәр карасаң. Байлык булу, бизнес, балалар күп булу һәм башкасы. Без хайвани планга төшеп калдык, баналь рәвештә. Хайвани планга төшеп калдык. Безнең дөньяга ниндидер бер файда китерү дигән нәрсә, яки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтенә файда китерү дигән нәрсә, андый планнарыбыз юк. Андый планнар булса да, ул менә шушы планнарга хезмәт итә. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөньяда шушы үсемлекләр кебек ди бу дөньяны. Менә бу үсемлекләр дөньяда үскән әйберләр ди. Крестьяннарны шулай бит инде ул гаҗәпләндерә ди. Алар карыйлар да, кара нинди матур, яшел, җиләк җимеш бирә шулай бит. Бөтен әйбер нинди матур. Фумма яхиҗу фатараху мусфарран. Ләкин килә бер вакыт алар күрәләр шул әйберләрнең саргайганын ди. Бу әйберләр саргая ди. Фумма якуну хутама, аннан соң бөтенләй тузанга әйләнә. Кичә генә матур итеп чәчәк аткан чәчәкләр, үләннәр бүгенге көндә әйләнгән, кипкән тузанга, аяк астында тапталып яталар. Ва фил ахирати газабун шадидун ва магфиратун миналлаһи ва ридван. Бөтен байлык, төп мәгънә кыямәт көнендә. Анда була Аллаһ Тәгаләдән каты газап та ди, анда була Аллаһ Тәгаләдән ризалык һәм гафу итүдә. Ва мал хаятуд дөнья илля матаул хурур. Бу дөнья ул бер мактану, ләззәт урыны гына Аллаһ Тәгаләдән.
Ягъни сез берәр инде планнар эшләгәндә, план корган вакытта бу дөньяга артык бирелмәгез ди Аллаһ Тәгалә. Эшләсәгәндә артык бирелмәгез ди. Дөнья артыннан бик артык булмагыз ди. Чөнки ул көннәрдән бер көнне тузанга әйләнә ди. Тузанга әйләнә. Һәр вакытта бит карыйсың урамда, мәсәлән, 80нче елгы машиналарда, ул заманында бик кыйммәтле яхшы машина булган шулай. Менә хәзер Волгага карыйсың да, келәсең шулай бит, машина менән дә булыйсың. Аны алып булмыйдыр шулай бит заманында. Аны алып булмыйдыр. Аласың килсә дә акчаң булса да алып булмыйдыр яны заманында. Бу машина менән инде хәзер дисең. Менә вакыт үтү белән шуңа әйләнә кешенең гомере. Заманында кеше тырышып диге силикатный кирпичтен агач булмасын дип йортлар салды. Хәзер киләләр дә кешеләр бу силикатный кирпич нәрсә инде. Самый чепуха, самый арзан кирпич инде ул шулай. Хәзер моннан салмыйлар да инде нәрсә инде. Хәерчелек дип килеп китәләр шулай. Кеше заманында аның өчен күп тырышкан. Менә тормыш ул шулай. Вакыт үтү белән ул әйберләрнең бөтенесендә кыйммәте югала. Ул тузанга әйләнә. Шуңа күрә ахирет өчен кылган гамәл, байлык bularning butun qiymatini Alloh subhanahu va taala. Endi muhtaram kardeşler, har bir kishida shulay deb umtila davomlilik ham mangilikka. Ham qizg'anishga qarshi mana shu kishi ishlagan vaqtda bu dunyoda albatta u o'yli davomlilik ham mangilik turadi. Aqsha yig'an vaqtda da shulay deb. Kishining ko'p uchraqda aqshasi qala bilgandan so'ng. Şotu qala, malı qala, iyi qala, şulay bitinde bütün ayberleri qala, kişi ölgəndən sonra. Ul qala da bölünüb bitə. Lakin işləb qala, ul uylağan şulay bit, məngəlikə kildim deyib bu dünyaga. Məngəlikə kildim deyib uylağan. Allah Teala Qur'an-ı Kerim bəydə, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qavmi, innəmə hədihil hayatü dünya mətəğun və innəl əxirətə hiyə dərül qarar. Ya qavmim deyib. Bu dünya ul bir rahat lezzet urununa, məngilik urunu ul ahiret. Məngilik urunu ul ahiret. Eğer de kişiden sorasan, bu dünya için sen çok mu vakit aramitesin? Hem tigi dünya için çok mu vakit aramitesin? Sen, şöyle bik eskilip çıkandı. Prosent yağından bik eskilip çıkan. Hay vakitte kişiye aytasan, işke nersege yürüyeceksin diysen, akşa işlerge yürüyeceksin. Şöyle. Ol aytmay, men anda baram, kishiga foyda keltiram demiyor. Savab ishlayim demiyor, aqsha ishlarga yurayim. Shulay bit. Birsinde men masjidda xizmat eta boshlagan vaqt, birinchi yillargina bir kishi menga uramda aytdi. Qayerga borasan dedi. Aytam ishga. Ko'rdingmi? Men aytdim. Ko'rdingmi, sen ishga yuraysan. Masjidga. Ben indidagi bir indidagi o'ylamcha shulay bit indi. Просто kishi shu aytaydi, ishga boram degach, ishga deydi. Ko'rdingmi, sen ishga borasan. Sen anda yaxshi ishlarga borasan. Ishlar uchun borasan. Sen anda xizmat etish uchun tugul, kishiga foyda yetkazish uchun tugul. Shundan so'ng men bir vaqtda da qayerga borasan degach, ishga deb aytganim bo'lmadi. Benim uchun u boshqa kirib qoldi shulay. Qayerga borasan? Masjidga. Qayerga borasan? Sen qayerga? Shulay. İşte deyim şulay. Hizmette şulay desin. Mana bu muhtaram kardeşler, şundan da bir qaraganda o süz bir uynavuguna şulay. Amma bu bit mühim süz. Işqa нәрсә için deyirsən? Aşar için, akşar işler için, yırtsalar için, hayvan kütüge şunun için çıkar. Aşar için çıkar. Hayvanın kütüde başka maksadı yok. Çığa aşar için hem qaplanıp qaytar için. Şulay, kütüge öz çıgaralar qaplanıp qaytar için. Kişi de hazır şulay. Kızın çıkıp bitede, akça işlep qayta, qaplanıp qayta. Şuna hazır qaytıp var o zamana, hayvanlar şulay dünyasında. Şuna göre de Allah Teala aytdı, мәңгілік ol deyip, ahiret dünyasında var. Muhterem kardeşler, endi mal, balalar, kişi bit ayta, mal ham balalar için yaşarga kerak. Kişinin maksatı şu. Hazırki vakitte endi kişinin ruhi baylığı degen çıktı şulay sayrak bolgaç endi kişiden soruyorlar нәрсе için yaşaysın? Olay aytdı, balalar için yaşayın. Ya bulmasan da mana akşacı yarışın yaşayın diye şulay. Kişi şulay deb aytadi.
Allah Teala Allah turunda нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Белеп торыгыз ди Аллаһ Теала әйтә. Сезнең малларыгыз, сезнең балаларыгыз ул фитнә ди. Аллаһ Теала кулында зур савап. Ягъни сез максат итеп алдыгыз мал һәм балаларыгызны ди, шулар өчен яшисез. Әмма ул әйберләр фитнә сезнең өчен. Беренчедән ул сезне тарта шушы дөньяга, гынахка тарта. Икенчедән бу әйберләр Аллаһ Теала турында уйлаудан сезне мәхрүм итә. Һәм сезгә бәхет китерәме, юкмы, әле ул зур мәсьәлә, бер проблема шулай. Кеше мал җыям дип күпме проблемага кергәне бар. Менә бизнес ача кеше, бизнесы бармы? Бармаса яп кына бит инде шулай бит. Ул нишле барып кредит ала? Бетте шуның белән. Бу инде по цепочке. Алган кредит тагын янып бетә. Тагын кредит ала. Фитнә итә аннан. Кеше кирип бата шундый баткаклыкка, ул аннан инде хәзер тиз генә чыга да ал. Чыга да ал. Менә шушы мал дип шулай бит. Таныш строительләр төрмәдә утыра. Төрмәдә утыралар, аларга срок бирделәр. Шулай бит нәрсә өчен? Вакытында бекларны тапшыра алмадылар. Bir этажга тагын этаж истәгәннәр, монда судка биргәннәр, шулай бит, һәм башкасы. Мал фитнә. Ягъни бармы икән, бармый. Аңа сиңа кирәк бит тагын гынахка керергә шулай. Балалар да шулай. Балаларың сиңа күп файда китерә, аны бер кем әйтә. Ул бик зур сорау әле. Кем буладыр балалар шулай. Әллә ул сиңа файда китерә, әллә алар сиңа кайгы китерәләр. Шушы балалар. Әллә ул балалар шулай, балалар өчен дип син тагын күп гынахка кирергә мөмкинсең. Шул хәрәмгә, хәрәм эшләргә һәм башкасына. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә шушы инде әйберләрне белеп торырга куша, ягъни дөрес итеп чамалагыз приоритетларны, өстенлекләрне дөрес итеп куярга өйрәнегез ди Аллаһ Тәгалә. Инде әгәр дә кешеләрнең яхшы яшәгәнен күрсәгез, нишләргә? Кеше яхшы яши шулай, бай яши. Күп кенә мөселманнар менә алар яхшы бай яшиләр. Bir zaman Гарәп илләре Европаның бай матур яшәгәненә карап, ислам диненнән баш тарттылар. Булды шундый бер чор. 50нче еллар булды ул шулай бит. Аларның колония булудан туктаган еллары булды ул. Алар ислам диненнән читкә киттеләр. Алар әйләнделәр, шулай бит инде теге Европа дәүләтләре кебек дәүләтләргә. Бөтен системаны үзгәрттеләр. Ләкин Европа халкы кебек байытлармы? Юк, шулай. Анан шулай. Кызгышта, талаш араларында фитнәдә сугыш. Аларга ул байлыкны китереп бирми бер кем. Хәзер без Европа кебек яшибез, Америка кебек яшибез дисәк, байлыкны бер кем китереп бирми сиңа. Алар кебек киенсәк, алар кебек ашасак, эчсәк, дискотекалар ачсак, байлык килә дип уйладылар. Шулай, байлык килми. Bütün технология, bütün bilim haman Европада, haman Японияда, haman Америкада, анда бер нәрсә юк. Иллә мәгәр алар әйләнде бер базарга гына, шушы Европаның, Американың базарына гына әйләнде. Шуңа күрә башка шушы кешеләрнең байлыгына карап, кызыгып, татарлар да харап булды, мөхтәрәм кардәшләр. Татарлар да шулай диделәр 20нче гасыр башында, без Европа кебек булырга тиеш диделәр. Тарыштан киргә тиеш диделәр. Ботинка киргә тиеш диделәр, костюм, чалбар, шляпа киргә тиеш диделәр. Ирләр. Киделәр. Алга китеш булмады. Алга китеш булмады. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: "Ва ла тамудданна айнайка иля ма маттагъна биhi azwajan minhum." Әгәр дә син кафирләрдә ди, мөселман булмаган кешеләрдә күрсәң байлыкларын ди, аларга кызыкма ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсәгә? "Ма маттагъна биhi azwajan minhum zahratal hayat ad-dunya linaftinahum fihi." Biz аларны хатыннар белән, шушы байлыклар белән бирдек, байыттык ди. Аларга фитнә булсын өчен. Аларга фитнә булсын өчен ди. Алар харап булсыннар өчен ди. "Ва ризқу раббика хайру ва абqa." Әмма Аллаһ Тәгаләнең ризыгы ул хәерлерәк һәм мәңгелек диде Аллаһ Тәгалә. Чөнки бит күп кенә кешеләрдә менә яһудлар кебек булырга кирәк. Мен күп иҗтимагый мөселманнар арасында бу алардан мисал алырга кирәк. Алардан мисал алырга кирәк түгел.
алар ахирет турында бер нәрсә белмиләр. Аларның диннәрендә дә ахирет турында бер нәрсә язылмаган. Алардан мисал аларга кирәк түгел. Алар кебек баныга чыкма. Алар кебек кредит таратыпмы? Алар кебек әйтик шул эстрадага керикме? Шул индустрияга керикме алар кебек? Алардан үрнәк алып, нәрсәдә үрнәк алырга кирәк? Алардан үрнәк алырга кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә, минем ризыгым хәерлерәк һәм байрак. Ул аларга бирелде фитнә өчен. Аларга бирелде ул фитнә өчен. Яһудлар ничек бизнес алып баралар, шунда бер анекдот бар. Әбисе малайына әйтә, оны гына әйтә. Одагым ди. Әгәр дә 25 пилмәнне ашап торсаң, менә тәлинкәдәге 25 пилмәнне ашап торсаң ди, мин сиңа компьютер алып бирәм. Малайга аны ашый башлый. Ашый 1, 2, 3, 4, 24 пилмән, 25-нчесе юк. Әби әйтә, юк, 25 пилмән ашамадым ди, булмый инде хәзер сиңа компьютер. Шулай бизнес алып барыпмы? Мөселманнар шулай бизнес алып барырга тиешме? Юк. Шулай бит. Менә шуңа күрә безгә беркемнән дә үрнәк алырга кирәк түгел. Безнең бар динебез, Коръәнебез, сөннәтебез, бар безнең үз юлыбыз. Әгәр шушы юлны алып барсак, безгә шул җитә мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр план куйсак үзебезгә, ислам дине өчен, өммәт өчен, безгә шул җитә. Һәм безнең бәрәкәт килгәнен үзебез дә шулай шаккатырмыз, үзебез дә күрәбез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русча да сөйләп китәбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, хочу от всего сердца поздравить вас с новым наступившим 1439 годом по мусульманскому календарю хиджри. Дорогие друзья, слово хиджри означает хиджрат, от слова хиджрат переселение. Это дата не рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это дата не начала, не спосылания религии ислам. Это даже, дорогие друзья, не дата, когда умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это дата, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульмане переселились из Мекки в Медину. Почему? Почему эта дата? Потому что мусульмане, когда переселились из Мекки в Медину, начали самостоятельный образ жизни. Они перестали зависеть от кого-либо, ни экономически, ни политически. Они начали вести самостоятельный образ жизни, независимый. Поэтому хиджри взято именно с этого периода, когда мусульмане переселились в Медину. Пусть Аллах Тааля сделает нам наш будущий год, который нас ожидает, для нас благим, счастливым. И главное, чтобы мы трудились, мы и так трудимся, но трудились во благо религии, во благо уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы мы поняли, что то, что мы делаем ради этой жизни, оно все равно когда-то исчезнет и останется. А ради религии, дорогие друзья, мало усилий прилагаем, на самом деле, если честно. Могли бы и побольше. Даже пока еще не на должном уровне образованности среди мусульман. Не то светский, не то, так скажем, религиозно. Или же раскол среди мусульман, даже в бизнес-элите. Есть мусульмане, которые владеют большими деньгами, но они совершенно чувствуют себя на отдельном острове, чем другие мусульмане. Поэтому вот во всех этих поприщах нам еще надо работать и развиваться. Также, дорогие друзья, мы видим, что хромает и богословие. Мы не можем входить, так скажем, в полемику даже нормальную, так как с сектами, так и с новыми появляющимися веяниями, идеями среди мусульман и так далее. То есть все это, дорогие друзья, из-за того, что мы мало придаем значения нашей религии и нашей умме. Потому что бы то ни было, вот вы скажете, там каждый по-разному относится к словам Тальхата Таджиддина.
Он такие слова сказал. Если, говорит, мусульмане не способны объединиться ради Аллаха, их ничто не объединит. Поэтому создается очень много организаций исламских среди бизнесменов, среди филантропов, благотворителей и так далее, и так далее. Очень много. Есть вот мечети, мечети как бы группы свои создают, как Мухтасибат, например, да, там Муфтият там, и так далее. Но почему-то мусульмане не могут объединиться. Какую бы ты им идею не подал для объединения, они не объединятся. Если они не объединяются ради Аллаха. То, что они мусульмане, то, что они в одном направлении читают намаз, встают в одном ряду, это уже должно быть причиной, чтобы они объединились. Но если это их не объединяет, все остальные попытки бесполезны. Вот в этих направлениях, дорогие друзья, нам еще опять-таки работать и работать. Поэтому, иншаллах, пусть следующий год для нас, если мы чуть-чуть хотя бы 10% приложим усилий в своей жизни ради ислама, мы увидим колоссальный результат. Дорогие друзья, тем не менее, все, что мы прилагаем наши силы, даже вот, например, для нашего этого мирского, Пророк саллаллаху алейхи вассалям объяснил это таким образом. Инна дунья хальва хадыра. Это мир, говорит, это как зеленое пастбище. Это как луг для нас, да? То есть мы вышли как бы вот на этот простор. Ва инна Аллаха мустахлифакум фиха. Но Аллах Тааля поставил сюда вас наместником ответственными. Фаянзуру кейфа та'малун. И смотрит, что вы таттаку дуня. Остерегайтесь этого мира. Ваттаку ниса. Остерегайтесь женщин. Фаинна ауаля фитнати бани Исраиль канат фи ниса. Самые первые испытания, смута у бани Исраиль, у иудеев, было в женщинах. Пророк саллаллаху алейхи нам ясно дал понять, как мы должны относиться к нашей этой жизни. Когда мы делаем что-то, работаем, планируем, да, мы ответственные. Вот ты пришел на завод. В чем твоя ответственность? Чтобы все работало. Конвейер шел, люди приходили на работу, уходили, чтобы не было производственных травм. Все, ты понимаешь, это твоя работа. Твой смысл жизни же не в этом заключается. Ты просто наблюдатель. Ты получаешь зарплату, а потом уже на эту зарплату ты занимаешься смыслом своей жизни. Также мусульманин. Вот этот мир для него, это как средство для достижения цели. Он взял деньги. В чем его цель? Взял деньги. Он должен, значит, этими деньгами что-то сделать для религии. Даже когда для себя что-то покупает, это должно быть для религии. Книгу купил, например. Спутниковый канал поставил какой-нибудь там, да, просветительский, пожалуйста. То есть он развивает себя в религии. Даже в этом направлении. Все, взял там, машину купил, возит людей. Он даже вот эти все средства для того, чтобы служить религии, а не просто, чтобы зарабатывать. Есть такой принцип в бизнесе, русский бизнес называется. Человек крадет ящик водки, продает ее за полцены и деньги пропивает. Это бизнес по-русски называется. Вот этот мир, он вот как раз вот в этих словах, вот этот мир, он этими обозначен. Когда ты берешь, служишь этому миру, взял ты дом построил, потом оставил и ушел этот дом. Еду взял, запихнул в себя, утром вышел и все, смыл. Вот вся наша жизнь. 5 дней человек работает, чтобы в субботу, воскресенье все это прокутить. Засмеялись люди, похоже, это заходили, да? Или целый год работают, чтобы потом в конце года опять-таки все эти деньги куда-то просадить. Это вот как раз украсть ящик водки, продать за полцены и деньги пропить. У этого человека даже ума не хватает, чтобы сразу пропить этот ящик водки. Поэтому, дорогие друзья, мы должны правильно оценивать эту нашу жизнь. Мы
в этой жизни, для чего мы пришли в эту жизнь? Для того, чтобы поставить приоритеты и цели. А Пророк ﷺ нам сказал дословно: вы ответственные в этой жизни, и с вас за это спросят. Никто из нас, когда мы идем на работу, там палатку не ставит, дом не строит. Правильно? Потому что это работа. Ты приехал туда, и ты уезжаешь себе в основное место жительства. Основное место жительства где у тебя? У мусульманина это ахират. Это называется даруль харар. Место, где он должен жить. И это место для нас подходит больше всего. На самом деле. Рай для нас подходит больше всего. Еда, одежда, дома, там в туалет не ходишь. Все там есть. Разве не об этом мы мечтаем? Потому что в этой жизни, когда ты всего этого достигаешь, уже этого ничего тебе не надо. Обычный человек достигает всего этого в старости в этом мире. Когда он достроил дом, когда он купил нужную ему машину, когда он дорос на работе до нужного уровня, он уже стал старым. Правильно? Потому что куда бы я ни хотел, вот Маджлис меня приглашают там, например, говорят, вот дом построили, квартиру купили. Они сидят в шикарной квартире, в шикарном доме и говорят: Хазрят, я вот сейчас смотрю, а ведь мне сейчас этого уже не надо. Они говорят: дети выросли, разъехались, говорят, все. То есть, когда человек этого достигает, уже этого ему не надо. И спрашивается, зачем человек столько сил тратит? Я не говорю, что не надо работать, не надо к этому стремиться. Но мы должны понимать, что это все-таки не наше вечное место. Даже когда человек, например, делает фундамент, да, ему говорят, этот фундамент будет держаться 100 лет. Он говорит: а мне надо 200 лет. Ты что, решил 200 лет жить? Это будет подороже, да? Это как, когда хоронят нового русского. Ему говорят, вот есть 2 гроба, деревянный и цинковый. Он говорит, а ему говорят, а в чем разница? Ну, говорит, деревянный, говорит, быстро гниет, но в цинк вреден для здоровья. Какой, говорит, выбираешь? То есть то же самое человек думает в этой жизни о таком далеком будущем. Пророк ﷺ говорит, он начертил такую полосу на песке, одну, потом перечеркнул другой. И сахабы сказали, что это такое? Пророк ﷺ просто так не чертил. Это мы сейчас можем чертить просто так на земле, да? Это что такое? Прямая линия, говорит, это ваши мечты, ваши планы. А то, что не перечеркнуло, это, говорит, смерть. Это, говорит, смерть. С этим все заканчивается. Поэтому, дорогие друзья, об этом говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что мы в этом мире пришли, но, соответственно, да, все. Но наш предел — это смерть. Как бы ты ни думал, как бы ты ни мечтал, наш предел вот этот. И к этому моменту мы тоже должны что-то делать или что-то готовиться. Пророк саллаллаху алейхи сказал: «Ман кана хаммуху ал-ахира, джама'a Аллаху шамлаху, ва джа'аля гайнаху фи кальбихи, ва атадху ад-дунья ва хия рагима». Пророк саллаллаху алейхи говорит, кто выбрал для себя целью ахират, у того Аллах Тааля дела устроит. У того Аллах Тааля дела устроит. То есть не надо даже здесь переживать, да? У того устроит дела Аллах Тааля. Богатство будет в его сердце. Он будет доволен. Довольство — это самый главный секрет богатства в этой жизни. А эта земная жизнь придет к нему униженной, если он цель свою поставит ахират. Эта земная жизнь сама придет униженной. Мы же хотим, чтобы эта жизнь ходила за нами, а не мы за ней. Все этого хотим. Но, к сожалению, это очень сложно. Вы понимаете, чтобы что-то делать ради ахирата, мы потом, знаете, это вот у нас не вяжется в уме. Если ты начнешь что-то делать для ахирата, кажется, что у тебя все остальные дела потом уже все перестанут идти. Вы, может быть, читали про самого
Я вот недавно рассказывал про самого удачливого бизнесмена. Он был такой глупый человек, всегда верил всему. И друзья хотели над ним подколоться. Они говорят, он жил в Англии. Ему говорят, слушай, да еще те времена были, до революции. Ему говорят, слушай, говорят, купи, говорит, сковородки, Библии и рукавицы и отправь их в Индию, Индокитай. Он говорит, ладно, говорит. Те хотели просто приколоться, но там же другая религия, правильно? Зачем там Библии нужны? Там тепло, зачем там рукавицы нужны? Ладно. Взял, отправил туда. Ну, естественно, там никто их не покупает. Пока корабль шел туда, там был бум религиозный. Пришли миссионеры, люди начали христианство покупать. И он продал эти Библии с 200% наценкой. А рукавицы зачем там, правильно? Оттуда проплывало русское судно. Он купил 30 тысяч пар рукавиц. Русское судно проплывало. Им нужны были рукавицы. Они все скупили. Там была сковородка. Сковородку куда девать? Никому они не нужны. Там на сковородке никто не готовил в то время. Им нашли другое применение. В обработке рыбы. Их переделали немножко, и он тоже все это продал. И обогатился очень мощно. Это вот когда земная жизнь ходит за тобой. Униженная. Понимаете? Он ничем не занимался. Он просто, ладно, хорошо, все. Вот это, дорогие друзья, конечно, пример он с мусульманином. Но это более близкий нам пример. По времени. Аллах-то, пророк обещает он. Да, это будет так. Эта земная жизнь будет ходить за тобой. Также, дорогие друзья, пророк продолжает и говорит. Но тот, у кого намерение будет только эта земная жизнь, только земная. Он хочет богатства ради богатства, хочет жениться на красивой ради наслаждения, хочет дом построить, только чтобы похвастаться, чтобы он красивый, большой был, да? У кого будет только эта земная жизнь, не его намерение. У него все дела будут идти тяжело. Ему будет тяжело в этой жизни. Он почувствует, как жизнь стала узкой. Он пробирается, и все тяжело дается ему. Все. А нищета, бедность будет высечена у него здесь между глазами, на лбу. Он всю жизнь будет нуждаться. Постоянно ходить и говорить, что у него этого нет, постоянно будет нуждаться. А из этого мира к нему придет только то, что прописано. То есть только то, что Аллах ему прописал по тагдиру. Ему это будет доставаться крайне тяжело. Крайне тяжело. Вот поэтому, дорогие друзья, как мы видим, ислам учит нас правильно расставлять приоритеты в этой жизни. Строить планы. Устраивать нашу жизнь. Это очень важно. Потому что жизнь проходит, как бы ты ее ни прожил. И она превращается в рутину. Даже в религии многие не растут. Вот сегодня только один абзын мне говорил. Надо, говорит, в этом году тоже поступить учиться. Хотя он закончил мадресе, потому что говорит, я забываю то, что я учил. Жизнь это рутина, когда ты читаешь 5 намазов в день, все, и день проходит, другой день прошел, третий день, год проходит, года проходят, а роста нет, только все назад. И когда ты считаешь таким образом года, ни поклонение не увеличивается, наоборот уменьшается поклонение. Наоборот, когда мы были студентами, наш учитель говорил, мы спрашивали там, как там, что там и так далее, что он говорит, побольше молитесь, побольше берите образование. Мы говорим, вся жизнь впереди, успеем. Когда, говорит, вы начнете работать и женитесь, дай Аллах, чтобы вы, говорит, вовремя читали 5 намазов. Об остальном, говорит, уже не мечтайте. Так и выходит. Так и выходит. Сейчас дай Аллах, чтобы мы прочитали 5 намазов вовремя. И то не получается. И то не получается. Там, сям. Вот поэтому, пока есть у нас какое-то свободное время, надо запланировать и вынести туда ахират.
И тогда мы увидим, что и земные наши дела начнут улаживаться. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين والمحضرين إنه هو الغفور الرحيم الجليل الكريم. Дорогие друзья, иншаллах, у нас сегодня лекции будут в 7 часов вечера. Также не забудьте, на следующую пятницу, это будет 9-й день Мухаррама, поэтому надо постараться на следующую пятницу раз удержать, 9-й, 10-й день. В субботу будет 10-й день. Ну или же 9-й, 10-й, 11-й. Можно 10-й, 11-й. Можно 10-й отдельно, но так нежелательно. А самый лучший, конечно, это и 9-й тоже туда включить. Потому что это тоже... 9-й, 10-й? Да, 9-й, 10-й. Четверг там. 9-й будет пятница. Самый лучший, конечно, да, с первого дня. Потому что, как говорится, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям больше всего держал уразу, кроме Рамазана, во время Мухаррама. Поэтому надо стараться больше прилагать усилия держать уразу в этот месяц. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قامت وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعنا ما صلنا فيك